Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. E tā wale mai o le leo seo le avea mau sui fifilia mo lau saufanga i nupi wha. O le tu langa i whaingo fia i nupi wha na whaasafua lau saufanga ma whaamanianga mai nupi wha. Mo e pe le mama mai ati oi. Asa suwane se ofisa nupi wha la tane. Pe wala ang mai leonu wha lalu o o. Tāwhalawa Samoa, I'm Jack Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my tactics. Wow, Leo. Siwa e au wala i se te ngā tupe mo le lumanai manuia. E mole puipuinga tau tupe o lau soifua, mai mawhai o na tauna no atu, mo so se mahua anga i te whina ngalo iai. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Vili magai le wa maua. Kopi manguele kapungia. Koperi rope maua ngai. A few mai nei loy le Federal Pacific Finance no so mana onga tau tu pa serving Samoa's finance. Oi. Foi a uma da carmo é a cá, olha lua. Ia, tātono la tātou amata. Nā pātalo whātu, tō sunga. Te loa, tō tele nisi o tō whakwenana tō tārsanga mai ai si tātou whelua inga, ia tūranga koe ana ia i ungo suenga, walang whanau wa tātou watino. Ia pei koe o mafuanga whanā le tātou whelua e tātou whātisinga mului lātau sanga. Ia tūranga pei mea o mai ai suenga, ia mpapia koe nā tāpena ia tūranga o makaina leo se o mai ai le pamoe nei aso. Ora pai atu singa whanatalanga pupu tūranga nei ia suenga o alam whanau o le o si fia
mata mua I tātou suenga le tausanga whāma, le tausanga ono. O suenga ia ta o le spell, Samoa Primary Education Literacy Level. Ia. Iai lava ia matau kua whapenana. Na whaatino ai le suenga o le whaitaura I tātou suenga matau kua milisi o le Samoa, numera, o science. Ia o le nanga tainara o tātou suenga nei. O se whaini po ngā whio spell 2 le suenga lea le tausanga ono. Tūlanga nei ai le tamwhainga o tātou whanau e mua a tau le level 1. Ia o lona winga la o le laita o ata le beginner. Level 2, ia ua tau developing. Level 3, lower proficient, ma le level 4, lower achieve. So the different levels, o lai tilo ai I tūlanga o lo from 0 up to 35-40 in the percentage. Level 2, 45 up to 55. Na whaasoro ala level 3. Level 4, that's the highest. O le tōtele o tātou o na iai ia nei tauwhainga o tātou whanau. E mua ana I whautala atu mai vaenga ia na iai na I suinga a whai mai tausanga ni tea. Ai maise la ia tātou suenga le tausanga wha ono ia whapea whaila le suenga le tausanga wadu. Mua o tātou suenga umana wha o ngā umanga ngana I lua. We have translated the exam paper. Ia wha ngā umane ngā Samoa. Ia whapea whai ali ia ngana wha Britania. Tū le awanoa I tamuititi. Whaina tali. Mai ai I tūlanga o lo whapenana. O lo whinawa ia I tali I Siri. Lona lua. Na mātou awesea I pesiri ia I tele I tau mo common items. Common items o se awana le tele na whai e lau whai suenga. O le a mai o pesiri mai lesi tausanga. E tuu mai lalo I le suenga lea ale tausanga le lalo ifu. E ono siringi e po o whea le tūlanga logo I ai le tauwhainga o nei whanau. So o me whai ai te lo isi tausanga. A whape e ono se furu ni whisiri ale suenga. E mauti no ai se furu whisiri e common items. O lai ai so a whape la le suenga le tausanga wha. Ia e ono i ai whisiri e se furu. O lai mai lunga le ia 5. E o mai ngai lai. Now, o faise telo I faise o nei fainga o suenga o desa sauai mo tausanga I fia. O fia foi tausanga. O faisea mai a faia o ngana I mutanga lwe. And of course o lato foi no ta inga. O le fairness. E le te tauna mai ni fisiri o suenga. I lunga o mea o laile o lunga o silo pasi ale tausanga wha o tausanga ono. Ia o tausanga balula o fisiri lai sa mai lunga le tausanga iwa. Na wa mai na ilalo. So nada le na tele tausanga o tu I mai ale mtanga luenga I whaia onga manisi fo I urua onga. Pa mol ave ese common items. So o inala ile ba ai foi la le mtanga luenga. Ia. Mantua foi tato felo inga fa pene I tausanga lentea. Ia o le toa tele la mo le whanau ia a whamamonga na iei na level 1, beginner. O le vaai ia lam tanga luenga. I meisa la tau ia o ngā whamatapena o tātou suenga. E whoringa mai o whesiria ia se furu.
common items. Ofisili nga koso ay lalo kamaki. Because ili kawainga ia ofisili ne. Ili temi na faia o onga. Ia nala so o nala na faia do se pasia do ola ese common items. Ese common items. Ai ala fai sa o ofisili I tu sa o na I na whanau I tu langa o iei la tu tau whaina. So ole tu langa le na iei te tele o tātou mata upu ai meisa tau sanga whama le tau sanga ono. To tele o tātou whanau o lo la asia level 2. Level 2 which is olai developing. They haven't reached the lunga le 5%. But o lea o tam whai atu rola ia o iei nei swinga because o le tausanga le na iei le lua afe lua o te lea nei tamaiti laila no level 1 beginner. Ia o iei nei swinga lai titi. Ia o ngō lewa ese ia le vaenga lea lewa se I lunga. Now mind you, we have to be very careful when you're making comparisons from one year to the next. O ngō mafuanga nei, ni le la whai. Ele no ta ua la mata. Wa mato avisia common items. So you can't really compare. O lesi tau sanga lua fe lua. Lena ye common items. So pe o nai mafuanga nai te wanta to no famara malama. Te o to fa pe wala wala mo kwa fia matanga wenga wa Yesu inga. No, but we're very mindful that this is probably one of the reasons why lo ko me I lunga ia tātou whanau, oma, o lewa ave esel common items. Lona lua, o lea fo ua tātou wa ai atu iai, wa aru fo I lunga, improvement, oma, lea ngā wha o ngā o manga ngana I lua. Tu ua I ala wanoa I tātou whanau, tari fisiri, I le ngan Samoa, ia au nisi fo ia lena whina, ai tari fisiri I le ngan Papertani. I se hawhain, ia aina iei fo I nisi o tamaiti. Wha o ngā o manga ngana I lua. Whatever they felt comfortable, tari ele fisiri, o le nā fo. So, o ne tūlanga nā lena iei, wa iei nei swinga le tūlanga. But, again, o tele lava o tātou whanau, o lai, o lo tūmau lava I le level 2, o iei fo inisi o loa se I level 3, ai to la iti ala to o lo la sia le level 4. O loa o le lunga. You're looking at the 90%, 80%, 90% na luma. La o atu lona se whamatalanga I le tātou suenga la lea o le tausanga vatu. Le tausanga vatu. E wha afe 5 se lau 5 sefulu tamaiti. Na sue le tātou suenga ia. E fitu la mata upu na sue eina I whanau. English, mathematics, ngan Samoa, science, social studies, visual arts, ia ma le HPE. Now, e ai la nisi o a onga na pe nga le 5 pe ono ia mata upu alpacet. E ia mafuanga. E nisi la, e nisi a onga nga core subjects a nga lato ave. Lena sui. E le ave le HPE, pe ave le visual arts, e foi le sia nga fai loa mai la le ese visual arts ona le esa to fai a oma pe o mafuanga na pa fitu ia suenga ia lena tu ai I le tamwhainga o tātou whanau. Ia e ei foi ana I tulanga na ei o le senga foi al tamwhainga o tātou whanau tulanga lea o ei foi nei suinga la iti o le tele lava al tātou whanau le tausanga walu wa la sia le level 2 ia a walu fo la numero la to la sia le level 3 ai mai se la I le mata ko I le ingilisi le ngan Samoa ia ai pe o le mata ko le fa le tonu o le numero matematika so o tulanga na o lai tampa e pe ia tātou mtanga venga e whai e se whātau. O iei fwoi se inga
wa iai se suinga me se le tupa o li wa vai atu wa to tele ni so whanau tama sa i lalo le level 1 ia leo se i munga le level 2 ia wa iai fo ini so tama wala asia le level 3 so we're seeing that this is a good change o lai tamine tai tamaita the girls are still far more high achieving lo le tupata but olai at least o ka po ba ko wa iai se swinga i le tamwhainga nei tama o se tasi se tasi o vaenga whainga whaititia o lea whainga o pesini o istau sa mantua o tato pepa lea i lua e lua i tula so e ai e tamaiti ia mesa e fitus fulu ia pesini so we put it down to 60 that they would be able to at least cover 30 an hour they want to be a bit ole vai vai ngale na mo mawinga le tanga wenga olo ye yana vai vai ngale tus being able to answer the tali the dave city ile to sing or for you to be able to answer written questions so o tulanga na lai olo ye peana ilape ngana umai dua inisa la tu alena but we have seen an improvement ile tulanga ngale lo winga la tala le o le vai ngol tus o la tu le level 1 level 2 you know ile yo o ale tus ile level tauna yai at that age ile level ile 8 so o le tulanga le la na o tu ile tanga winga ia pai pea matau tutu ia pea ia awala i toi whaali ati li ai i tustusi o tatu whanau I would get to uma tatu talunua o ia hui taule whea ngai ma tatu whanau i tengi nei but if ia watu ase mato whamtalanga e mule tu whawhitaima whamalo i ua onga mwhai a onga e tewi o a onga na iai ala tau initiatives o la tau ta pena le la tau por kalami e ifo inisi na o mai tausanga mai mtanga luenga paina o atu e toi whauau la tau trainings me wa pena e ifo inisi o a onga a atu mato waenga i e whaia monitoring ma evaluation ta tato whaia onga on the spot na tausanga e atu le onga se sau e toi whaile mele e na whapena anu whai tari mana onga rulua onga le tau whaia tu ia and o ha onga la ia lena talo sanga ma fai o onga foi na lau mato va ia tu ia na swing o ni na swing e foi ya na por kalame na mata me foi ile a fionga la sia onga o tatu tu malo e ai na ia sia onga no ana to ta pena what they call a cluster professional development amai umala to wa onga la i tu malo ai fai la to por kalame fa wa you know what to what the mighty ta ai mai a on ta pena no la to cluster development o nai por kalame na fai na ia sia onga ia le fo mato wa ai tu io o o tu malo fo ia no o mato wa ai o ia na swing e tu la fa pe so o lo iai foi ata penanga o lo ngan due penta tu tanga vengo le vai ngal curriculum le vai ngal teacher development pe foi le vai ngal monitoring and evaluation ia pe foi ai la tu lo nga fa mal tapinanga tatu suenga so primary level I must say in my role as CEO I'm very happy to see progress it's not where we would like it to be but at least ia tatonu ia o langi mo tia o lo toian tatu fasanga I la tausanga sa ia lo polenga you know ia tausanga lente but we can say I can honestly say for a primary level there has na ile swing e leo se swing tele ai o le la ta fai tu I mau nai pe ia tu fa penana fa wa we pe ia
ia tūlanga ia o tātou moi mawina I le tātou suenga tātou la whanau tūlanga lua. Ia, o rea whasolo mai rola ia I tātou suenga ia I kolisi. Le suenga tau sanga sfulu. Ia, luas fulu, luas fulu tau. Makapenana tuai ia le avanoa mo nai tamaiti. Tolu afe fitu se lau onu sfulu le awhainga. 3760. Le awhainga o tātou whanau na le suenga tau sanga sfulu. Ia, fasu tasi tātou polisi. Le na onga uma na malo, I kāresia, onga tumaoti. Kapenana awai I le hoi whamoe. Ole maai whalau tele le tātou tanga luenga. Ole to tele le whanau I le tātou tau samasfuru. Ia mantua po o suenga le last year was the second year. Last year was the second year tana mata le suenga le tau samasfuru. Mai tauina le tātou tanga luenga. Kamalua te whakatasi e tu e luas fulu ia matau. Ia o le tele lava o tātou wā onga ia su le matau ku pe wha matau ku. Ai e eifo isi a onga na e sulu lua matau ku na su e le tamaititi tu atasi. So that's quite a lot. Nei o le tausanga foi la le na ai nei na tau o whaabai buaina ele ni visi ma le math. Ele English, ai ele tau ko tau le communication English. Yeah, ele foi la le mathematics, ele foi le general mathematics. Mathematics is more pure mathematics. If I tau nga I science, commerce. Yeah, the general mathematics, we say to a la two year if you are now basically all that we're saying on calculus. Ole vai follow tele tato tanga luenga ia ole to tele lava tato whanau na suenga to sana sfulu. Ole tele tato tau olo tu mau lava I le level 1. Lalo I for the lima sfulu. 50% the mark na I whanau. So le lai tātou titilo tūlanga na e o whai la le vai vanga o inirisi ma le mathematics. Ia se ngatele. Me sa la le math, again, math is the biggest issue. Tele o tātou whanau le I la sia. Ia tūlanga tauna o iai o le temi nei o lo tau whai e titilo whea I le awala I whaina fo wai nei whakatau ia mise options I tātou whanau but o le options fo I nisi fo tātou wā onga e fo ia o le iai o le whai a onga o ma whaina o ina ia matau as much as I tātou tau whai a o ia matau o mise hape o science ia al manino I lo o lapa I tātou whai a o science e o foi la I tūlanga o lo iai ia le temi nei I le amatanga le suenga le tausanga sfulu o leina tau whai atu e ia whailoa atu I nei tamaiti ia I tauna whai lato whitwhiringa po o ngā le an lato area life I ngā ave pe kia ave le arts pe ave le science, commerce. Yeah, ai foi na ia o nga ia pe na o ta o es full luam ta o pule na. O le na na wala fai le pule a nga la to. So e uma because ale o atual ka mai te va ai le suenga. Nga na kwai loiro ile ai ile so mata o pule. Yeah, me la le ya vi tu lu fa. But o se vai no foi le tão que te tiro tanga vena. We really need to look at this seriously.
Ke tauna whakawau pēa i le vaenga i tūranga o loo whakawau wai i le tātou suenga le tausanga sifuru ia ai mese ko ia ia o le whai i tamaiti e whai la to whiwhiringa ai mantua you're putting the child on the spot e whai se whai this is a lifelong decision at 14, 15 years old. And so, yeah, ora toi titilo i tanga luenga i le vai. Ia, tato se e mai lona ia i le tausanga sifulua. Sulfitu na tau pu na sue. Lua hafe, lua se lau, tol sulfitu tamaiti. Ia, na whapena na sue i tato sue na tausanga le mitea. Ia, O se tasi o vaenga na whapenana i loa mai tātou suenga ni. O matauina le tanga ruenga le maoa e le sau o tātou wā onga ia mai sa vai maa onga i mutua. There were some very good results. Inga matua o le English and Best 3 are over 200. Ia o longa winga o pasi. E gai mai tato whanau ia mai tato polisi e tua. 280, 290, 300. And that's a fantastic achievement. E mole tuan whaktai mana whamalo i le ua honga ma whaia honga. Mole lato tam whai i tulanga ia. Ai ole e iei whai nā lai ngai poporenga. Mua ole ngirisi. I must share as an educator that's a concern. I want to well I thought taulo nga ilunga ilo English and the other 3 subjects. We all mela na like to yai na. Olo ya ole si foi tulanga le tulai maya ia ole matematika fo, numero fo le to soi tatu makailak. E ana ya onga. Itate loa o lato malo si anga lea o le maths. E keila polisi Samoa. Ai mafu fo na o lua onga su pule manisi fo la inga faya mo tanaka maths. Faya onga maths. So that is a reflection or right e faya onga ya onga le faya patino ye leva but ole fano noanga ye male tulanga fo ole poporenga ye ole tele tato wa onga e lo lava tato faya onga mise le mata ko nik to ale le mantu fo sa tato tal no fo enta ko le lato sanga ia wa tele misi ko tato fa ya o la ya o le maps ya o an I vai mo le maps lai de ye fa ya o ia ai tele we no le na fa manino la tala nen tat no el to sangalente o trigonometry o statistics le im se calculus I know o nai vai ngai so o nai tau ia lai fa ngai la ma tato wa o but I must say, ma naya ia le tulai mai tam whainga nai whanau I tausanga sulua. Ia, o mai lona ia tato skuenga tausanga sultolu. Ia, suvalu mta upu na whapenana a awina. Ia, lua afe luas ful maltasi. Lua afe luas ful maltasi tamaiti na sui. Le suenga. Ia, le nā lua o lua tasi, e ita mai ki to se fulu. Tu sa la tato wa onga le pesenga, LTS pesenga. O nai tamiti na o lai ngā I ingisi la tom ta kuna sui. E mafua la, mafua le tulanga le. O nai tamiti e logo e ave pokala me ti veta le karesia. LDS is one of the few schools as I'm more like the 2-in-1. The secondary courses, alo ye for lato TVET programs, alo mga accredited lalo SQA. So wala la ye na tamiti at se fulu
ngā o lato inilisi a lato ta upu lena su e a o isi lato courses o courses lai mai lalo le SQA lalo po kalama TVET. Ia, i le vaenga i tulanga na e tam whainga o tato whanau i le soenga lea whai o le tosanga suto. E awhi tol se lau ma le iwa tamaiti. Wa usia tongi e mwhaina ulu whare po kalame le NUS. Right. So roughly it's about o le o tato titilo i po kalame a ia e mwhaina na to whale i le po kalame o le foundation. I le lua tasi 2021 students. E awhitu se lau ma le iwa tamaiti o lau ala asia maka e mawhaina lato whale ma le stala i le Pokalame Foundation. Ia, ma le lima se lau tausu ma le tasi tamaiti e mawhaina lato whale i le Pokalame le TVET a le NUS. Usala lai tate o lau tutali no atua i le criteria ia le mai i le tato university. Ia, lea ua mauai. So atu patasi la. Lona winga mai le suenga lua olua tolu o le tātou sasalasi. E iwa su tasi paseni, o tamaiti, o mawhaina ulu whale i Pokalame le NUS. Tu patasi le Pokalame Foundation, ia whapewha le Pokalame. Ese whatustusanga mai le luafe lua. Ese o ngai iwa skutasi whepasene lena iei lua lato ulu whale i Pokalame ale foundation, whape Pokalame i TVET. E iei fo ila le si vaenga le o mātou te fia whailot foi. Ese le mawai foi ia tulai mai o tatou waonga mai moteri se la whai. Nisi foi o tatou waonga i mutua ia ma pese foi a tatou waonga tonga taulanga. But pēr no whai atu. E ai pe o le polisia Alipata pe to olua to tamaiti over tol se la English and best 3. To whata maiti mai le polisia a moa. Alofia tawa sa vai sifo. E ile tamaiti tisau mai le polisia a sau. E tol se lau limas fulmontuku. That's fantastic. E ma pese le mawa e tau whainga o tatu whanau. E tulanga lea. So, e mole toa whamalo ma whaftai. Ai mai se whai tai whai a onga. The teacher who taught these kids must be very proud. Lengata le pasi, right to 200, but to reach the 300 marks. Kose me te tau ana tato fia ma tato pat, and well tato wa aifo, e ma whai e tato a o mai e tua. It can be done. Tu langa na lo te fia fo ia i tau ina, a vese fa malo i tato whai a, ia vese fo i ua onga fo e lato tape pinang. Ai foi nai lapi in tula i mai lo tau sanga le tere a me fa fita in tula i mai mi se me io lusta io internal assessments o mai tau le tanga lima o le misi fo tato whanau e mo ia na pasi ai lai pa wale maka ai mafua mai for internal assessments ai mafu foi na mafu le tulanga dia o le usta i o le fai a onga o ai inga i tauna fai ile fai no tato tepanei mantua fai internal assessment e ia ta iala i tauna usta ia maybe it's a marking schedule ia le marking schedule i tauna usta ia le fai a onga o le usta i o le taimi mantu foi ni lo internal assessments sa tato wa o uma e le usta i le taimi
Ia whakena po inga whaasanga ia tātou nei a onga. Ia o me whaina nung tupu te leo tātou whanau o le leo stai. E whai o leo stai o le whanau, ia a leo stai whai o le whai a onga. And that's a sad part. Io ina whai la le sa, mawha whai sa matalanga na awe whai ai tātou a onga, whai a onga. Whai a onga. I tūlanga whakea. O isi foi whakitauri, tūlai mai foi la, o le whatamana le amainga foi o pepa i tutonu. Ai mai se nei whanau, e foi ngai kesi so nei whanau na le mawhaina mai tono lato internal assessments o ngā sa mai, pe ngasi i tamaititu. Umana mai pepa medical certificates ave na ilua onga mai papena, but ili amaya ili kaya onga mai pula onga ting na mai sheets here to tono lutanga ben. So break down lapses here ili te tam tupu. Lewa fai na tamititi. So o se ngaluenga o la papena to ngā lue ai ia tātou tanga luenga. Ai me se fo i tātou ngā lue whapaanga ma tātou aonga taitasi. Whamarusi au fo ia i tātou whai aonga ma ai me se mai ua aonga. I tūranga o loo wapenanta pena i ai. But o le vahanga ia tūranga o tātou suenga pe tātou tanoa i lātou sanga. Out of all the scripts, sawa mai tau sanga wha, ono, balu, sifuru, tolu. Ia, mule tuala whaftai la tau sa ngafa maranga luenga tapenanga o pepe suenga. Of all the scripts, there was only one script na ili typing error. There was one error. And only year 12 for the FTT, food and textiles. There was one sentence up in Penang, but human error. But I tell no that they still did not like that. They will set those standards. They want to make sure that they achieve it. But and then isi fo I whamtalanga ia o malewa mai mawanei I results anai whanau. Ia. O lera kwa makarona mai ia nai whaasea I winga le pepa suenga. O lo mato tali na ave ia la tone. Sa te tawana a mai le to whaasea I le aso o le aso soa au wakuma suenga. You can't tell us that there were lapses in the pepa suenga. Lo out the result. Le whako kanoma. So o issues ni. Kawang ko kang ko faalau loa ole mea sasa waya fa mo suenga ole teme a fa peoli ngidisi ole aso fito november na suenga ni ngidisi ya ole mea sa tauna mau ole umar suenga e mau le pepa suenga le kopi mo le pula onga ma le faya onga so sa tawan su e pepa a yengi lape ke yengi me le tifien pa ya on ta penal tusi yo o mal tusi fai un mala so fitu na novem pe atwai fai un mala so badwa novem that is it's nothing new por mes asawa ya le ta tum tanga venga mai las but le mela le kwata le no mai pa ya onga ili temi lo out man result le ta dia nan tanga venga o masa tau ana ole wat ile matou a mai tau ole tele o whakatalanga pelen tatal noi foi uma latau sa to tele o whanau to tele o waonga whaiaonga na mai ala tau tai the papers were fair o tulanga na lena iei tatu suenga kani tau sanga on do wha na i o nunga tau sanga school tonu ia la tala kila no mo to si bo le baina le i tato se ero la i nisi fo
o sili o mata upo lo kapenana e tono tatum tangan mat falot ya malo sa lo ko le si si ya tu ai le si ta si lo to fale ya nine prime pa nga ko dungal kulis aftai ole kulisi la e ta usa awane le maka e tau la na pa manino atu ko ila tu langa le dungal tatou suenga kulisi na misela pe ole suenga ia tau sanga te tau sanga sulu tau sanga suto o iai le vai ngola na maka le na mau right ola na maka na mau mai internal assessment mana na maka le na mau mai examination suenga mantuala those are marks right so a fast full maka mai le internal assessment ma le selau e mau mai le suenga no winga na e fai le paseni i lungo le maka le selau fast food e tu fatasina okay so ole le fai ngala le calculation le life ai sa o ai ala le mau mai lo le tongi o tomaiti o lai vai atu e papena based on the mark not the percentage right o lo iei foi lai tonu le siripi o le tomaititi o le ava noa e mawhai le recount le recount e au la na fai se pamatalanga tulanga le o ngā lai e le mau o nisi a tau le recount o lo ngā winga koe maka a koe pepa le ai e ese le recount ese meta o le remark o le recount o le mai le pepa toi fai tau le a fai inga o tongi na mau al tamaititi ia na vaenga ese o lea la wa avea le toi tala noa ni mata upu lea la o toi toi ilo le mtanga wenga pe te tau na toi te tala le ava noa e fai e le remark o te minei o le fai ngā o te leo tato suenga ia mai tato mtanga wenga a pena fai ai lunga le tato i toi tala noa ma toi titilo le mtanga wenga e ave pele ava noa na i anu whanau to remark the pepper, but not for the cost of the recount. Vela ele recount. It's full on tala. You can't expect to remark a whole script for 16 tala. So I'm on two of oila. To remark the pepper. E avenga the chief examiner. Le tangata le na ngafa mo le teita inga le tonginga le pepa mo le mata upule o ia la le la ko ngafa ma le fainga nga wenga ia e fu inga ia inga ka foi ko kilo ia because we would then have to put an addition i le konkalaki o le chief examiner that the 8 options here la to ave na le mamalo la tunu pe a fina ngalo le matua pa mo le moli e ko kongi le pepa ala nalo i tulanga le but mo le taimi nei i le tausanga nei le suenga ia tua au matu nei ngā le recount recount la pesi nunga maxia le na mau lai manino ale siripi le na abawa i tatou whanau o le siripi koi le na maua mai i tatou whanau these were provisional results tu ulola le apa noa mo le recount ai e iei le aso o le apa pena le masina nei o la tu faturo the final certificate o la to year 12 certificate year 10 certificate o ingala o la ye le final mark ale tamaititi i tulanga le so mortali si le la sunga le o ese la le final tato police mo le tato panawai lalo primary we are lai matita with the level ala ye foi la mission spell 1 spell 2 because it lists up to say mo way certificate is coming kiki it's just to identify nga fea na ye le coming kiki at that level year 4 year 6 ye manangal wenga kaunga ko e fai ele a onga ma fai a if so is si ye le coming kiki le lu e le ta wa ngona ngala yo ave su ngala ta mitlai
ngana sa mo ngana factory time e tu sa guidelines e makai pe isina po na sir to tile tali mo factory time tu sa parang mo ni so so no mo nei common items it's down fa ba patu e sir mta ha ngai ni mai tien pa le tonu lai tau sanga i o tia na ma fu na to so ile le common items ya na so si Kaptai, ka ora siri. Ia wa o le mera tau ia. O le tulanga na sawa ia ko kalane o aonga. Common items is something very common amongst education. Ile mātou anga ruenga whawhai aonga me wapena. Ai o ngā watu loi tu tonu o suenga whaalmaru. I mean the national assessments. O inala le na whaasea mai rofa ia aonga. Whaasea mai urua aonga. So, o inala o le tali o le manaonga, ma le toi pa ai wha lau telefoi ang tanga i penga. O maka ia, o fisiria ia se furu. Lenga tō i tuturu. O fisiria ia lenga toso i lalo tamatiti. So, o lena mato tamwhai atua. Ia le aila, tau filole le common items. Ai, te toi wa ai pe wha pe ila pe aadu sa o ai tulanga lea. Ai pe no whai atu. We still, like level 2. So until we get to a point where they'll go fair rolo, maybe then, quick for popolo, common items. But for now, ka koe fo ia le basics. Se kau si lunga I tulanga lo ia tatu whanau. We don't want to make it too challenging. In fact, musu fo ia o tulanga na. Ongo le kwa amaka mai se le kakano. Year 4. Year 6. Alright. So mena lai mato no ia at least se koe o tatu tam whainga I se tūlanga. E ma whainga o whai aku, o a o whai au. Okay, I think we're ready. E koe anwai. But for now, pe o whai aku, primary level, I'm happy to say there's progress. Not as how much as I would like to be, but at least it's a step. And we have to start somewhere. And so, wa ia mo le lua tolu, ka whawhekai ai kako whaiao. Whawhekai ua o. Ia, o iei le suinga. E nget leka ke mana madama. I lo lava whaia pe kako whaiao. O visi kako aonga o ngai whaiao nga retiree. Ia, a lea o kako whaia. That way it's swinger. And it does show to us we can do it. We can do it. If we can get more teachers in, ia whapena po na ia nga koe ese swinger kako whainga kako whanga. Kamalo so noa au whamamone a pisini fia tu ngā tu le I results ia le vasenga se fulu mai tūlanga le ne e sau noa ai le o lava tape no whanau mo swinger ia. Is that part of the year 13 reform that was introduced? It's not a year. No, it's not a year 13. It's the 4-year level. Ole titilo I tulanga lea ole whainga o tātou suenga mōle tau sanga se fulu. O lea lai tātou ka ai atu iai. Ia, ele o mawhai ai tātou whanau no o se tūlanga. E tau nei, ai mantua foi. O tātou tamaiti nei lawa lenga so e tātou tau sanga se fulu. Ia, mua. Nga whale tonu mai ai te mile e sai ila no primary. You know, mind you, o whawhitauri nei. Ele o se mea tuatupu nei. It's been a long progression. In fact, in painga kako kikilo nga maka mai you know, probably from 2014, 2015 at primary level. Yena mata e ana na tato vai. Ele o tusa ia tulanga o e fai tau tusi ia mal tusi ia mi se anu numera, mai se ale numera. So o lela wa nga mata mai ai lalo I tato whamamonga ia of the year 4, year 6, I teimi lea lua afe sulfa, lua afe sul 5. Lela wa makakakova ai leaka. You know, ule wa whai lor suenga le tau sanga sfulu.
we're now seeing the picture. O le tūlanga lea, you know, o ngole le ale le whale tonu le amatanga. Ia o i nana le o na titilo iai. So, Italia Love City, you know, yes, but it's koe fo i mai ai tua. I le mena le, and bengo ka ko vai mai o ke le ale le whale ko. Mo bengo whai aku, o le tustusi, le mera, i o mea ia like that o nau iai. Okay, ta nola le tustusi, ma le whaitau. Ke le ia la whianga mele. I mean, it's global. National, le papel on Samoa. The more digital devices we are giving to our children, the more they're not reading. They don't malama. And se tauna lai ka ngai manlalang ya to awati e fo ina ko ai I ta to ni Samoa. Wa fa ngana le text. E tusi e tamai ti be wa fai masa. So o vaanga ia no fai malu tau. I le loa tato whanau, tusi whare leile whai upu. Spela le leile whai upu. Ia whala milau. Ia o whao ngana le text, whapupu. E whai mai ai ia lato tustusinga. So, o vaanga ia o lo tūlai mai. O tato vai loa ata mai. I le tau sanga sifuru. Ia ile ngata ile pele o ta uwe stego te. O le tampai wanga le ia kawa uma ia mta upu nei. Ia lus furu mta upu. Ia ai fo ile ofa le mta upu. Ilunga le ia si whai au. Ia le fo ile tato tampai ia whai whiwhiringa o tato whanau at such an early age. Ia, tate le urope o sao si nga mta upu. Yeah, I say 22 Just a follow-up question on that. I know when the current government took office, the minister had some issues. You know, as a former educator and as the CEO of the Ministry of Education, do you think we're implement the 4-year reform there without, you know, taking in all these factors about the early start? Well, in fact, Makanga rolled out Luafis for Weaver. There's been a lot of meetings, a lot of discussions. You can't stop something that's already started. Olela ito isa ititilo. Isa tayo mo wal benefactor. O ito sa ngalo na luan ni. Yan. Say o atula gato ba ay atula ito sa phone. Maybe after a third year, then we can do a proper comparison. Then we can do ilo and proper audit. Alangan wing alalia. O linaw ta inga. Iya man weird whanaw. O linaw ta inga na tangan wing. O linaw ta inga whanaw so si whayaong iya man weird anong whanaw. So if we're seeing that ilo mafaya tato whanaw limele, some question na. We have to then review the whole process. But olum tao puaya na amata na fatanoa names luafis was wiva. Nana amata yung tao pula. Okay, okay, sa ana o yai fa ito nung tulang na fiona yai ang suing kawalan pa na ito sa yung mabay. Hindi sa mga alaw fiona may luafis umalfa. Sa iyo may daw to yai swing na ito sa kan. Patay. No, oluin na tala. Ole may luaf sulfa, like tate may tau maya, o tulanga iya na yai iya le, sawa lalo le year 4, year 6, na vaaya tuare fale tonu wala fai tau tusi, le mal tusi o tatu whanau. So o lea la wa tatu vaaya, umatu na tau sanga, to itam whai atu nisi tau sanga,
Ia ana swing. But not as much as nga ko vai ko pe o fa teleina na tula mai fa fitau. Ai mai se lali tu pao o ali. Ta to titilo no le se senga. O tama mtei. Eu atu le lua tasi lua. O ma mama wa le ba. Ia wa tele ale le tulanga le na ye fa le tonu. I tatou wa ai I tatou whanamtama. O I nana le ngam whai atu ai. Ia una I pēr. Tatou whanamtama. Lua whi lua sfulu, lua tasi, lua tonu. Mea ngo whai atu. O tatou wa ai I se swing. Se swing. And o lo ki whinga o ia whai lua le baangan. It's very small progress, but at least no one yai. Paulan me, ko ingai keli. Because over mena ka kampai ku yai. Ola ngai. Okay, they finga la anuan ko pa ungai dan. So o le nganga le. But o mena ko kan ma ko luaf sulfa. O kakameki la o ngana o ba. Lo ia ten temingi. Le kausang lengke. Kini nga na ia 1 year 2 nga kamiki nga sa mga so it's been a progression and now lewa ka ko ba ay yak lewa ka may loa I ka ko so nga ia ka sa food but we now have to try and reevaluate mako kiki what is ya wala en payen ko fai nga and it's a big issue because one the teacher shortage is a major one Ile ulava tato whaiaonga. O le mafuanga fo na to unai ia o whaitwhatanoanga tato matanga ruenga ma universite. That ile major faculty of education. Se to sila I lato tato por kalame lea. Lela to tilo whaia ile rango diploma in education. Yeah. Na to mai la ia to mai ia tato lato nei wa maua lato tu spasi maua diploma mai lo amata ngalu mai tasi tau sanga lo tau sanga ia ko maua le avan to mai to fa lo da continuous education continuous training but olai maua tato fa ya ngo to no po so the teacher shortage is one and we also le pakan mo for that invest together with PSC ya, oleh si fai na ia lo ta dia fai bisa si ia ta sanga lo wa ave fai el ta tum tanga wenga wa mai fai el o si fai ta sanga le na ave fai lunga bisa si matua isi ta tonu wa o nei anu fa na o le to ya ia lo wa akwenga is a teacher reliever I tu I ta to no ia na fa wa ka ta sanga tanga wenga bisa si tempe na mo fa se tong ia ta to relieve us here o le terminei o ave fa ta to ta sanga I ta to tu malo a wa le fon fa vai pe ma fai na so ni mai fa fon fa vai ia o wa ia va nga ia teacher relievers o ini si o lo so ni ta to wa onga tulanga lua por polisi li tu malo o va nga umai le tam fai Although if we need to for kalam, we've got some plans ahead. Mato kitang faya unai fo ila ile ngati tonwai ala malo la tam fai fo talsanga fo tato kalisia ia bonisi fo fa putonga onga o le tulanga la ile le labo faya onga o se polenga mo mia tsosano tangata uma winga lo tala ia ora tam fai foi na patatan mo ni so tanga venga o ngalo te go I la to fingal venga en fai na tu mai la to lunch hour yo mai so son yo mai so son I o la ko so ia fai ang maths la ko so ia fai ang science so o le wa mata patatan no termine I fa lulunga ni mato wa manisi fa lulunga o tanga venga but I'm trying to think outside the box o nei mata o me ko whatever foi na fai visi fo tato wa o me fa nga I tama ken tuai o and so o le mele tato ne now ia ini fa pe nga ka kwa o me ko kaulanga o la e fa ka kwa o me tua
You know, pe mafaina o mai sosancha. Ele ngata ile la whainga venga malo o la te tamwhai fo i kalesia. Se tasi fo i o metia, you know, o ki whingā e whaunga ka whaiwhi au, whaunga. E o e lau misionga i le kalesia mamonga. O whainga venga la o i ele kam whaiungai. Pe mawhai. Mangula ngā lue, you know, la e o ka la I kongo ka kongu. Ala ka keiro, o isio misionga ni. O la e la ko mai mana nga ba. I maka upu ia la mo mia le no. So again, we're trying as much as possible to deal with a, you know, it's a national issue. Lele la mo tatu fayao. Yeah. Ai se ai mafu ai ona tu o tanga venga I o fesili tu no suengo ai no o ai faia ona pe fo se policy failure I supply chain o tau sama ai o ai faia ona ia free o ia fo ia la no senga I fesili mai le tau sama ni mai o ia sa pela pena I tama ti mo tai ni ai faia suengo ai pe fama ta first time mo mo le o le so no fio polisi la enga le lima fona to so I lalo ia le usau to le tamati pe whamata te mo mole le fato a no te sai tanga vengo le sima fuanga le to so I lalo me ka no como mole No fata pero ka tu senga te I lo o ma whawhaia o ai me se pe e wa o ina nei o e le tapenanga o pe pasuenga E ana I vaenga I tu ule tonu. So common items. Ele tá pensando mea não patu kuni no. It's part and parcel of training para fazer aula. E ana vaenga faina mai one listen to and painti tilo ai po ale komi pe ai po o la koiloa po tulanga le makua. Afa pe ole o le maths, ele vai pegar esse le fraction, ale year 6 ma le fraction, ale year 8, e yang ai swing like this, but my mission at level of difficulty, wala yan, but o le nga ko mai pea, ia o meu ka umana manamar ka magiki I le basics, ile mata upu le, ai mai se na le vaenga le matematika, so ole common items here to tonua ia po kalame whaawhaia o. E leo se mea fo ole vaenga ia wa malama lama I whaia o. Ai mai se pea o te me ta pena I latu sue. Wa maua mai la vaenga. Okay. Now, ile vaaya ia le tanga venga penga o whaiatu. O wa tere tau sango whaasea mai ia tātou whaia onga maurua onga. E le whaonganga common items ai pe o I ala o toso I lano ia tātou whanau. O I nala le lena whapea tua ia se tātou waai la te whape I la le tam whai al whanau. E ale ai la le common items. E ala la wata mai loi I. E tātou suenga lea. Ai pēno whai atu. Level 2. Level 2. Oh, it's good that ele wale ko kile la level 1. Level me ilunga level 2. But ile va ai ya wa ia o fa ya. Okay, it's a step, it's improvement, but we have to do better. You know, we can do better. E ma fai tamit sa mo. Pela o fa ya. Aka ko una ia mai ai lang man fo le fo al waku o maleono, a penana o oi. My aim is ia o aku 10 years from today. So e fo tamai te te sulua. Mo kele is kami ki wao le konsela. That's the aim. But kau ma le lei I lano I. So o le pena o fai. Na it's a common item. Lela waka ko vai. Okay. Maybe this was the reason. Oh, no, muka ko ba ay may si kama. Ay may siya na boys. Huwag mo pa fia.
I'm very happy because we're seeing change. It's a baby step, but at least look at kumaay. So what it tells me, we can do it. Kako kangaka ese songsonga. We yai lo lui ka. Ya, o fa pengang ka dia kap kangaka. Ungai. O me foi lá na lo que não foi. E malama foi kako makua. Malama kako ngu. Malama ia só foi ngolim foi pule. Ia fa pe foi ia la waluma. E foi lá com sal. E kam foi mai makau pule. Onga, o le ngau ka imo. Le leia, le fa, ma le ongo, ka sanga uma, fa lima ongo se i o i o iu le onga ka mekiki. Le o ka ko ba ai ni pe mo fa ku ka kolisi. Mo kwa fia. I lo ba ai me ma ka kia le ku la i me ka pa o se ba. Ka kia le ku la i me ka pa o ngai ni ku. Aku ilo fa pe o ka kilo amanga ia fa ka fa nga ka pa ngai ko mo ka ulanga. But you know, all me ala ko ia la ka ke ba e kui. It can be done. Weba ai no makana nga mo mai asa. You know, ko fa ka me ki ko le sia amo. Ia sa vai sifo. You know, alo fia tawa matai babi. Ia fa pe foi ale paka le fanga, le pa le tafanga, fale alili. I'm very proud. O mo kwa fia ma o mo kwa mi mika I ka whainga ka ko whangau ni. And it tells me, o lai ma whai, we can do it, regardless of the shortage of teachers. O I ngā whi ka ke vai, le song ngā o ka ko whaia o ngā rei ai. E kōro pūrou ka ko whaia o ngā malu ngai ua o ngā ngā ia ngi ka haka. I ka ko whangau ni. So all we need is with continue along the pathway. But as I said, mawhai kia kako sasi ma kako lape ia kako ulai mai. Pela internal assessment ia rengo kawa. We have to do better. E kakawang ko kampai ko whaali akili le vai. Mana e siri, pafitai lama. O le memasania, o le tenge tau nuku mai isi whasea, o I ngā koe a mai le chief examiner, to I te tiko. E ei nei, e ei a tau sanga e tuku ele mea, was wikile inga, e lo manino le ata. I no pe o sau se diagram, e lo le whaingo le ata, oa, pe o sau le table, o lai sau le tu laude. Le siri lai lesi, haru le keimi o whaapea kama iki, you know, mind you, fia te siri, polo I kula, su ena. So, o mea la aiki anga I ka wangi kilo ia, oa, sau le te siri, e kele ngā ruenga, ai ka kasi le maka. Te lua maka, you're supposed to get that, ia mau au tonu. E whai le siri, e fuafua le siri, ila whaingo tonu ia lai maua. Ava ai atu foi lava ia onga pe vai foi kuda onga e leo fitoi and it's not fair e kele kai mi alu ka mi ki kari siri le anga le dua ba ko nga ko mai nga ko mai ki kilo ia so o le taimi ana to fa foi mai I tanga luenga to tana no chief moderator chief examiner ko fi kungai ia kana ngole panel mankua a ka ole la u komi pepa o le panel e ko kele ia ka kai la ko komi kana mo o lewa mai whasea mai le haonga lea, lewa mai whasea, o le whasea ala la haonga ngai kasi, e onga ka ua I pepa su enga uma, at kongo le kapua ngu, whapea mai loa lau whai ue la tau le koninga le pepa, ai sao le dei ale me le whai mai e whai hao, sao le ke au lang langu hinu, so ngala, koe whiku ngai lo whapea lo la ia, ai la kako le koninga le pepa le siri lea, ala award uma ka miksamo, I le maka lea, I le pisini lea, I onga. O le anga mai le campaign. O le ka iana lea sa sawa ia po kana. O le ngongo ka inga nga. Ia, mare pepa le aso nga, ia se sasi, fa iloa mai loa. Fa iloa mai loa. Ia nga pa pena nga fa akingo iloa la, ia nga luenga le pen.
Mana ia lau sa unanga a maingo le Samoa College e whai mamau. O le tali tonu ale whale tonu le mea sa Samoa i tamiti au. Le whawhore sa Samoa College, le lei whai aonto i tele. Tau si datu lai se long term plan na mtara no. E so ani la is whai aonga wai lo tamiti mafu anga le wano o whai aonga. Le wai whawhore la mana ia te. Alau. Ia, whaktai ia mantua. O le numera ar tato vai vai no Samoa. Ma sa wai a mai na. O le numera renga mafu inga mai pisko. O le numera fo ina mai ia isi tana ia misi anai tangata in kia ia ngai o Bakis, o Abraham, o Jacobs, o le mata wale le intam fai tu ia. E sa o le le ia o nau nau ta ingana. Ia kofu umaka kwa o ngamakanga kai le le numera. E le whapela ua au kasi se le whapeo o kangaka le o whaiaonga le o kakamo le vanga i polisi Samoa. Right? Lai ku mawai ana ko karame o lai pai. O kile o whaiaku lai o a ko ima sa isi aonga. O lai whaiana ko whaiaonga mes pa o loki kau kai pa lau keli. O lai whaari mai a. O le mea sa le mka upu le whare komu mole aku aku. Ia ai koe ki kilo koea, onga ele o lai e whai aonga. Ia ai ka kilo lopo a koa leile le mara lama koe a le whai aonga o wale tam whai nga i le ka au kulea. Te tasi lau sini whangu. E fōri no mai le wā mo le tamai te tire le a whai ina mafo me whata mana pule a onga ma whai aonga. Pena e tā ua tino assessment e yuntu la whai. Tā ua fōri medical certificate le mali au mai a whatas. Sia mena le su en tanga duenga le fale mai na mali medical certificate lai le aso na issue. So ni tama titi le usala tama titi le fata mana mai. Paftai tele na mo musi. O le fala blavera. Mo le kofa i do mai ni alo auto bisa. Anga fa leo mai ale ta upule le termina mai e internal assessment. When you feel ta. Ole vanga masani ai. O le teimia ua sa aunia ai tātou whai ungo suenga. E ave saini lea au le tātou minista wa o. O le teimia saini lea au le minista. Those results are now official. Vanga na le recount. Ma le aso e whaatino le recount. So, anga whapea na o mai a i le teimia le ai le amata suenga. Pena o mai a ia whamatalanga i winga o nei tamiti. O whapena rona ma whai ia tuna inga a tatumtanga renga. A wai ia anu whana. O le whaalawe lawe o nei mitau. O le whanongo mai ngeia o maua le result. O nai lape rari, o sasila. Ia o mefo e na, matua ma mawhai a mato o maua whaina whana. Wa whaina tamaiti. A whaina whanei matua. And that's something in my tele mama ina ya mato me lea. So le nga fo ila na tu tam fai. Tu fa manusia na tato wa o. I don't want to now fix the blame. I now want to fix the problem. Ya nga ilu. Tu fa malama o ma va ngai. Ai ese fa bla lomo mai. Va bi lomo mai. Len tato tala noa ia novema te sema. Sa ufam tala tu inisi o tau le nga i tamo diti le nga ngau le lima. Nga longo mai ai matanga luenga. O la a mata suenga le tamo diti. O le tusi, o le lima tusi la lau fale to. Ia la men fai ta pena matanga luenga. O so tai ma le aonga. Na ia potu whakatoa. Su e umata mai ti tonu le home. Le tamai tile na ia pot fapitua awa ye foi mala na ia supervisor long supervisor foi o supervisor nga kusia umai la ro ia career community so we will do absolutely anything to support the student into langa lai but ia babe longo mai but ole fapita ulia na tu la mai nei belen will release the result will official result will sing da ale minsta wa tu Maile matua I litom. Mantua la lau kifaya lungal slip. Nai vai mai marks. IA mark, EA exam mark. Exam. Ya, malana
le o whainga la le ua mau. Vai e kua kamigiki. Ai, o se ame o whapea i lau ai maka. O i nā la le na a matai lona siringia. Le la na a matai lona tu lai mai lona whapitau. Ia ai mau mai. E mai e mei ma wha mau mau ngai teimi na mai e pe pe to. Ia. O le ala matai lona si te tūne whaiau. Whaftai, vai. O tatou tau puna e awe pisasi. But, you know, mind you, o tau whapea wi e kaki anu whakasia ma, kako uia alo mea. O lai te kongi mai no maa ngai I le kura le lau kai whaasi o. But, le ai kaki kawa ngauska ia ma uia alo mea I kuenga koe nā me whapea. Ai au kari mo whawhia o ma. O ia o la rau kari e koe. Inga kei no. O ia motu lama whane tonu le matematika pele e tā ua. O la se ka sene o le sene sifurulua na le o le nuena a mai tu e ngana mai a e lau pasi le matematika whape fo e le sene sifutu. Sai mai Jack. Ka ke love singa. Ka koe su mai le mene. Olha, passei é que isso é Jack, I will have to get back to you from Malmoli. I don't have it here. I need to get my flash drive that I've got all the results on. Yeah, no, I'll get it to you in an email from Malmoli. But from 4 all the way up. Kelo fatua foi fe. Ele nem mais. So if I pay nga po, wala ko na. Te au mai nga le diploma I ko kala me fa ya o mai mo ta miste. O se tu na le tu na le ai o le alo. E a fa ITT ai na no mira o e pasi e a ai e ne le ta entrance mark. That's right. Ole tau whainga re, to ia titilo ia maua, ia ba e omu wawe maua ai ni whaia o. E whakulu e ama moa lei ai. Onga puko kere ama moa lei ai. Ia, and o lera kikiro e awhape, koe awe kapkanka e train. Ia, ole degree, ia, koru mai whakausanga. Ai a whaile diploma. We're cutting that down. Ia ma whai e la e ngā whaakumu, ia le rai ka rea. O le ngā whai le ngā ka awe whai e kalsana, pe whai whai koe waku al whaakupuanga ni university. Ka ngofi la ko ka kenga mai se la ko kalame, e whainga mai. Ia koe whiku ngā e whai le man ka kanga vinga. Ia ka pe ngā whai pisa si, o le o ko konu a ia ka ko inga ko kalame le. Onga, ia o mua o umale a whapea o karia ko karame lea a mawhai lora ia ngā mo ki mua maua ngā ruenga ka kuwhia onga maua malang kukongi a maka ai ia mwhapea ngā pa ki mua lora ia ko ienga whaia onga lua kausanga ko pefia ngā lue ia ko saula i koe whainanga upgrade koe whauau e lora ia mo langa degree I mean, ole ngā waka inga ana kou ia, ele se ka whiere ngau ia whaile degree level. I mean, ia kako mai whanau ike, e maa ngai ia, kawa ngai, but to deal with the issue lai whea ngai mana maka ngā wenga de kemi ana ngai. Jack e isi ka kua onga le, le kau ki sit whia, le kau e whauau e ako kuskusi ngai. Kasi whaia, I mean, kasi o le aonga kasi ai ka le lua whaia aonga, pe kolu whaia aonga. Lua levels, le whainga ka ua le whonga le panemengi,
kasi le aonga nga le lua whai aonga, so e mongi, makere o ano mai kulanga, but we need to fill those gaps. E mo mia le kampai nga e kulanga nga, I re nga kai ia maua ka koa ngo o ka whanga ua. Abre teachers le diploma in education. But o ke fi mga o na maua na ko diploma. Ai maua pe na ko ngo ko sa o pe. Maua na ko degree. E foi isso ka ko fa ya o le wa e ke mingi. O na o fa postgrad. O na o fa postgrad. So o se me le dei. But at the same time, o ke fi mga o fa kumu me le. And pe ngo fa ya. Kako ke ana wa ka mai ka ko results si. Le fa ani mai ya. Fine, we can do it. O aso la ne ke nga fa pe mai ngo ha o nga ko ngat ka lam. Ngo ha o nga ko ka. Ne ale wo ka ko ba ni. Ne ko le fa mai foi ka ko nga ye ngu ko. It can be done. Wa me because sitting o fi fi. O le ale o ki lo fa ngat be. But we still see the progress. We still see the progress. But yes, there's progress, but we still have issues. What issues nga? Olay nga maths. Or kako literacy level, okay, it's changed, you know, but it's not to the level. Ikaw nga yan. Nakakay lang mo fa makarako. Ila ba ay fa yaong? Olay ba yan kuskus. Lain man bay kuskus. Yung nga na may doa. So pero may yan nakakunaw yan. We must aim high. Kaya, you know, to we've got progress. Well, yeah, swing, but we can do better. We can do better, and we must do better. Uli nga mga kaingangan, kapuntangan ba? Nasa kaingo pa yan, neighbor. Nasa numero ato. Ile maingay mo o ngayon malo over malibu sila kaya o malanya niya. Ay afa po foi la ma o ngayon ma o kumao yo wala kan ko sila. Mo niya makangan when not so strong niya kuno ako. And so that's where I'm looking at. Makango fakakan mo. If I former parmengi na do kay CEO makango kos Maria ya o karay ngai CEO siya. O inyo fa ay foi o ko en fa yo may so strong may ka ko se pa yo nyan nga. At the end of the day o ka fanga. O ka fanga. O so ilen fa nga ka ko kusili may papaman mo lo si nga ko media. Pero na vengo fa ya uma. That I need help so when nga ini pa pa nga fa nga o kiti nga iya may uma ka na kay nga o ina ko nga lu fa kasi o nga o lu mga yo sa mo o nga o ka fa nga ule ka kikilo yan ele fo issues of contaminant ele fo the solutions of progress ya le pero fa no kula o nga ele mo unya so what's the worst scenario that could happen if you still don't get a positive response? If I don't get a positive response, it doesn't stop us from trying. After 10 years. What is after 10 years? After 10 years, I was giving you from 2014 to now, yes, it's 10 years, but the reason why I said that number was because those kids, so they were at year 1, year 2 in 2014. It took 10 years, I left more progress. No. I said that point based on the fact that these kids at year 10, the issue here, I have to but what I'm saying is, in this particular year, 2023, based on the results, we're seeing progress. Regardless of the kind of Africa, we life ngay level for service for free.
Ia, o ina kele tape na kia. So, au kele kanmona au tuta sia la church. But la ya. Reason why I look in now ko fa leo fa pena onga. O kapana. Au ke ngofo, ele se sa mo ngofo. Pe a fa pe, o lai va ia, o se ne mangi ai ia la ko wa fa nga. Ele se ngofo pe va ia, ko lai mangi era ngkam. So o le anangan na. Ia kam fa ia sa idi se wala ia mo mai so so. Ia ma nga e ka ko nga denga fa ia. Pero le totele ko pisco, ko Japanese volunteers. Another possibility why they get a diplomatic partnership it's the possibility of engaging in that. Okay, porque minha le foi pisco, não vou foi a maca, mo ia lá com lá que para eu lá foi inici le motosan ni. Pisco foi lá o que era no primary. Ia mo como ia lá ele se não se. Pakan mo fa yan kulang lo may fa ka ko paanga may siya mo iya ko skadi may ko na kulang lang chaika ya o la ko so sami ke ka ko gani technical language ya kulang so ulo ko kampanya ko kulang man ni pa mangko fo ya ele nga kai ka ko mo hiyo ka fa nga primary and secondary level, but mo hiyo ka so I haven't even touched TVET. I haven't touched the issue maka ko because ka hawo fo ko lang ko ka nga ka pe nga iya. So kaya ni sa ba I'll need to break that down as well. I'll get back to you, Lani. In regards to the PSC and the ministry for Lana, I have the council, the council. So we're hoping, or I get in a makokarma for Lana to university. Yeah, Fangan Luafel Wafa, Lato Capena, Yao to Luafel Wadima. Yeah, out my lato calendar. Yeah, I mean, these are not overnight solutions. It will take time. And I have Is NES looking at promoting reading classes or tutorials, special reading classes? Papel literacy is the issue for my lalo and writing. We're doing that already. I mean, it's promoting everything. So, all of Fatino, I don't know, I prefer the Mingana doctor now if I had to them. If I pay like if I had to invest, initiatives of a Ua, me fa nga le ko lo ni fa ya nga lai fa ti no le we see for initiatives o me na fa le la sha fa la to ko kalambe mu fa pena so o lai mala tanga le ka no mal na ya fa le media so yes o lai fa ko kalambe tanga lu au ti na fa mani na ko le ba nga e te fa pe wale amana ia se sao tatu whaiaonga, se sao tatu waonga, pape foi. Ia ma nisi fa committee, ni fon fa vai no papena. Ona ia no. Olo ia no olo papena na fai la tonga wenga. So ia ni mole kwa fa ma no ma fa tai. But fa wa pe. Ia ai ko ka kam fai o. Olo ka ko vai ku la ia le swimmer. We can do it. Le tu lo tale le issue le to nga le ofenga luenga fa fa ya unga o ise fa mama fa le mtanga luenga in this day and age with advanced technology ina ia fa nga ia ala fa teknolosi. Say for example we have a good chemistry teacher in Upolu e mafai ona fai le sona
mo nisi o o ngai no I tua e leo mo whai o na maua ai le. Because I know there are schools in Sabah e leo mo whai na avel fisiki e nei tamaiti o na o le leis mea. O ese wha mamafa le kantanga lunga tula. That o le whaftai lau that's a important question. Mea ngā nei tau kaya tu le tatu tanga luenga. That we would hope in the very near future will virtual isi kato ka saipu. Peno ta lesi fa tatu figo ingal tau sanga le tia. No ta o le mobile teacher. Miserali tu dia aingal tai. Olo ye nai fa ya onga le nai fa ya onga a polimout. Ya, a oto e alo sa swani ya onga I sa dua ma ba pena. But e foi la tu langa le la tau fa tu ya o tau na fa ma ta tu so ta ina fa ma le virtual platform. Ya, o ta tu fa now I tu lang fa ya. Ole tau sanga le tia. Ye man tuara le mo devices o tele nga venga connectivity no venga fácil. Ole tele nga venga mtanga venga le na fai tau sanga le tia. Was the training of teachers. Ole o nga tatu fa ya o nga fa nganga ole device ya. Man you have to be mindful. Ole tele tatu fa ya o nga 40, 50, 60 the age group la le wo masanya la to I la to wa me tutia ma la to awala fa tinu le ngalu ya anga le ai la le babao mal covid ya de la pa makai longa nga kau ma dui I le tulanga le o tau na o se me tutia fo so tatonga nai to Sylvia I vai te mile pa o mai le vai te le lo tasi lua te le training sang tanga venga lunga fa nga le mudo you know so ka penga fa la last year wo mo mai nei for fa te inga le po kalame le ICT in education o le po ke kile sa la lo UNESCO ai fa tu pe Japan wo mo nei la devices la nei o mo tablets these are Apple tablets yeah wa mo nei la tu I tato wa onga le la ngānu le teimal tato mtanga luenga o le a uina o tato whaia onga I le wha o nganga ma le tau singa o tato me tō tino la nei lewa maua so it will take time ia tato nuwoi la so se ngā luenga e ala tau a mai ame tia fau wala tutalia a ei fai nisi ia penutā o they're set in their own practice itu lama fakta and it will take time but come back to your point yes we will need to look at the virtual classroom and ole e mana ai misa tong ali tu malo you know afa pe ola e le fa ya on maps you know lai I fonga po ia ala tua to alfa sale ia isso vai no so My last question from Monia, how, in your opinion, how can we make teaching an attractive profession so that we can have more children? Well, you know, it's how we, how we promote the job. Abis nak puro faksi lo kokal fakayam. Yeah. I have probably taught every single profession there is. Teaching creates all professions. You go on my Facebook page, you will see, okay, Mimika if I go students. So I might not pake. Your ACEOs, so you so again, teaching, if you become a teacher, you have a great opportunity to create change.
I made a point yesterday to Confrence for Yama in the fight. What for within 1 year I want to cultivate flowers, the beauty of the child, the beauty of the student. But within 10 years I want to cultivate trees, trees of learning. Ia tamaiti, ia ngata le tamai, ia malama. No for malama I le, le ngana, malama I lato values, le whasinumanga, ma le tupuanga, le ngana, malama le, ia whaitete le ngana, o ngā peo le venting le anu no social media, over, ia wa take to know, o le ise lama pale, koe ngā me whapena, so I want to isi koe mea ki whimuna o ai, ia malama fo ia I tulanga o wai swing mai tau, be resilient, so I whanga le o tato ia mei, lulu mafui e sau se si tsunami ma lea tato whanau me tau na o ai, koe ngā me whapea, o te nauna foi lá, o tato trades, arts, music, o ai, la tau e, to mai malanga vai talonga uma, but mantofo, it's evolved, there's nutrition, there's recovery, me uma e tau tato malanga, o ai testing, drug testing, so to promote teaching, we have to make sure students understand why we are teachers. Do you think teachers get the recognition they deserve? It's an honorable, profession. But do you think teaching is the job you will only be recognized 20, 30 years later? Because I had these kids when they were kids. But you become recognized when they're now 30, 40, 50, and it is no fight of color. Maliu silo mutuale o kalala Samuel, ya uma marisi. O ya la uri go fight kala la uri na ya kalala. Ya ba pe ba kala la no por po kalala le ma fu to tala I tono le. El motorful. Yeah, but then what we for like Maliu kala. I looked at it out of the the cabinet. Ko mo e fa nga kala. Tuala let no o foi o favor o laul laumat laumat si umay o kalalas boys. So again, that's the impact. That's the impact of the teacher. Lau mai second story lau fionga e le whaia ona latu I ni Samoa te kono te samai wale tone e latu le rin whaita e whaia ona I o tanto e au whaongana ni mato e kalesi a vile Manson mato e kalesi I tamuti o aura le living proof for me whaia ona tamaiti lai o le la onga mato mefia o ulunga o maxi tono ko li sinu sila ono le poto le whaia ona Samoa le na latu I nei whaile masenga I o na whaia ona tuai e to mai mole o le lunga Paman mole. O nisio tata whaia o mana I te mea. O retirees. Nei e te. O retirees. O le na ke whaonga. In fact, o nisio tata wā onga. Yeah. I'm sad to say o retirees o mana te whaia o mana. Type. Wow. Ja, Malo. Ne vole tu lo para mai. Ai me ne zanga pa te tele lava. Ai lava. I was it too early to ask if the ministry